Sige. Kurang na eh. Kablawak man. Kung saan mga tatito eh. Kablawak man, Toy Sergiano. Nakikinig po kami dito sa inyo. Grabe, sobrang taas nyo na po talaga. Chris po ito. Chris de la Cruz na ta? Chris de la Cruz ito nga nangabag. Hello, Sir Chris. Yan, nangabag iti Summer Jingle Contest. Ito'y Sweet Radio. Chris po ito, Gold Tigar po request ko. O Majay? Nagadong nga mabali ng electric kay Gold Kasana Tigar. na Gold Tigaran? Bakit? Passport ka na niyan, dyan ko. Ka po. May dajay, kaya lang awan eh. Good afternoon, Kenka. Hello, Kapsat Jun and Balong. Pakigreet man. My hubby Ronald Salvador, Ading dingig. Naka-speaker while we are eating our dinner. Thank you very much, Kalani Kapsat Kathy Salvador of Hello, Hawaii. Hello, Kapsat Ronald. Apo, di talaga nga medyo makapaapal iti pagbagi na ni Kabsat Ronald talaga nga i-maintain na jogging, go-work out ka na gym. Wala nag-gym. Okay. Sitangay. Butit talat. Nasa loko, kakapita mo alat ang kapibalong. So paya. Okay, it's 2:41 in the afternoon. Kat dandan ni Malpasan. Agor ka dapat iti kwa dito agor ka. Anak ko na. Kuya Jun, tiraman jay bed the process. Sabi ko ni friend ko nga ni Glenn Marie Domingo, Carol to from Quirino Province. Okay, madi kami magkapag. Bed the process. Atay mamatoy. Anak ko na na. Binedluman ading para kadag ito yagtungtong it. The Janet Kitag. Balayan Rubina tinagkablao ni Manang Mukailin Kamunayan. Apo at naman kita yayo tita. Ang tagayan ni tutong itita pagrangayan Da. Ana. Nakigtot kami apo pagrangayan people. Ang kayo magbarbarahat nga usot di barahan. Iti usot ata. Majong. Apo agpakasosyal kayo mo basit at baraha kadaanan dayta. Kadaanan. Ati mo lamisaan na nga dakkel nga. Ikaskas mo di Barti Majong nga gintiramay mo. Di ba? Ay ti agapiras ka ading iti ramay apo. So nga itun maminsan iti matamag kunton hang barahat ang medyo kadaanan de jay. Alright. Majong with matching tiles kung kunana. May sabi nga sunata para katatayo amin. Awat man, di ka na laing mo agparparbo. Tayo di lang kalman, nga intanagam amo. Dagos mo mete, ngayon bagang taayan mo. Idinto tajak pa'y unay, amoy kakatatao. Di ka man manar sa iyo, manursulisog o ading ko. Makarik na kadagita buladas mo. Traday-tay ko lang asyak tipik-pitik ta puso. Nuwi di lang kalman nakita ka hadda ka akbay mo. Dakay babae fuera de los buenos. Agayat kayo pagsasaong ako rin ti kurumbog pangay ayo pangararcho ngem pasig nga ulbog. Dakay babae nahilig kay ti paspasara. Paghang ang awan yung tinagan niya. Ayatin yung lata ag mamati ag mamaya. Kastoy banigit no wata apan hata bet sulit ba. No di babae ket agray rayo paila. Nagagat na isem kinapwan tanne. Ngem no makakita da di lalaki anak pungga. Insaot insarita ngay suksukan na ka. Dakay babae fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw inuulbog.
pagsasao, ako rin ti kurumbog, pangayayo, pangararcho, ngem pasig nga ulbog. Pagsasao, ako rin ti kurumbog, pangayayo, pangararcho, ngem pasig nga ulbog. Pangayayo, pangararcho, ngem pasig nga ulbog. So that's it. A song called naman di pa makatan. Urinti kurumbog, apo, kapawon. Haan, nakita kami nga sumungad. They are? Adin nga bak? Oh, ni siguro Blessy, La Victoria. Blessy, ayan. At ito'y apo di dyan nga bak ti apon. Okay, congratulations, ating ko. Ay na, ti butong nan nga awan. Di pas imbaga ngamin nga alay na tataga. Imay angatagos. Apo, hansapay nagdigos. Tay ating. Mamay, sikahon, loko ka. Aman, mayata na lang ta talaga nga simukot ito. Ayan, talaga amat. Okay, later on, si Kasunta Isuna, it's how many minutes? Basilangan, nagkatatalatan, baka mabitinda. 15 more minutes to go. Kat, aji request ni Manong Darling nga Heaven knows we will do that next week. Kasi yan ko na itugot apo di padagak nga pedal for, kaya mo kantaan nga awan ti pedal ko, awit mo di pedal ko ya. Da. Ay, isaksak mo takantaan di Heaven knows ko no. Sige ka raw. Okay, as requested by our Manong Darling of Chicago, Illinois, I will do the live accompaniment ti gitara nga dito yung keyboard. Ayan, medyo kurang tikis na dito. Isong anusang balong sitig mo order ta keyboard na ta. Ayan, kat once again, congratulations sa ganyan nga abak. Name the tune. Dito pa-contest tayong agsurat ka. Dito nagrikat sa kung panunod na niya teraramidag. Ayan, talo tipo contest. Dito name the tune, supply the missing lyrics, and dito agsurat kayo kada kami. Ayan. Dagiti net ngagsurat po dati email address ko jonseriales@yahoo.com or DJ Facebook ako tapno mailan na jumat na dumadumang istoryayo ti biag. Ayan, dagiti ups and down iti life kat for every letter nga mabasa po at dati 500 peso na basit nga baglang ikatang iti bitchin kasjay. Kat nga road, as requested by Manong Darlene, agor kata iset ko pa iti gitara. Okay. Adito yan tayo Anya? request dan nga Heaven knows. Oh, ikanta ti Eko basit. Naglamiis. Oh. Agor kata agimot tapay kay medyo napuntog ati sonata. Okay, sige. Manong Darlene, malaking ka. Kan kiti amin nga iti ayatan nakat agdandahan hagta mupanji heaven. Slags day sa dayjay. Oh? Okay. Oh, sige. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. Even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only
me where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find their way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake we're dreaming now that she's ever there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Hello, Nanay Darlene. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find their way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Heaven knows. Heaven knows. Oh, Folks, sinyasak kanyang total, di na lagi di mag-get. Anya ko na. Apo, nagatitugtuloy jigap na. Okay, that's it. A song for all the FDD followers, all the likers and shares of our video. Kan amin nga stakeholders, amin nga page admins, for the Duo. Kan, of course, the fairies and armies, and most especially to our Manang Darlene nga Apo, alas 10 pa lang naka-tuned in kanyami. Nag-uray dito yung sunsunatan. And we have 61 listeners worldwide. Apo, nagaduta talaga mga makaayayo. And we only have 6 more minutes to go before we finally say goodbye. So nga, ititaman timodi nga sunata balong. Okay. Ano nga tati sa kantaan, tawang mo tun santi. kaya English? Tapno baliwan taman waman agor kata kita man iti sa bali nga dialect. Apaw. Okay. Okay, dito iti kapsat yung adyon nga road with John Mark Pastor. ayan nga kanayon lahat nga dita abayo o may kaminto manan mang tadibas nga liwaliwakan. Katawa. Okay, so nga till next week. God bless everyone. Dito iti maudi nga sonata mi apo na isal sa lumina manan nga sonata. Iso ang aming Spanish. Makapasala man si ka. Goodbye, everyone. See you again next week. Adda kam to Manen. Correct. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tras te fuera
quizás, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú de contestando quizás. Okay, so we're na po dito up to the countdown by DJ Sam and DJ Hans. DJ Hans. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Estás perdiendo mi tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Para que tatay ko Felix. Y así pasan los días y yo desesperado y tú de contestando quizás. Pagpagamay. Sika, quizás. Dahil ang arudan, before they can do wow, katata kami tumanin next week. Ito ay 97.7 Sweet Radio Santiago City.